Tinambara contribui à área educação nessa manori na voluntária to oan lakon vida. Mas beto ohin loron lahetan na fatin reconhecimento no dar manorin. Tu irmã está acompanha a reportagem nebe preparona. Nessa Anastácia Oki, Husi Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno Raioa, Sub-Região Oesilo, Nonia Iniciativa RASIC, Serviço Voluntário, Hanorinha Escola Ensino Básico Filial 12 de Outubro, Tacitolo, Ahu Iatina, Rio Rua São Resinhat, To Agora. Começa Hanorin Iha 2014, Hau nudar professor voluntário, To Agora. Foi na dau Iha bulan dezembro, primeiro hau 2014, hau Hanorin sexto ano. E hau sai hau lori religião e moral, e depois tama Iha 2015, hau sai professor da turma, Iha segundo ano turma E.
Então, niya na ba, sai professor da turma iha 2015 to agora. Maybe na fatin esforço to agora, foi na daw sira dan standard professor sira label hanuri. Então, hareia média, acompanha média, kata pusi função pública, educação sira deha. Ami la os standard professor sira maybe, ami kuliah kona ba, professor sira label, cobrança osan, usa estudante, e kona ba farda. Idane, nem kau na fatin mai hanuren to agora, mas que lehetan di mesin, kau na fatin hanuren tambah mai dalam rumah aware estudante foi na dau professor hoto to para aware estudante sira hoto abandona balu baku malu balu hali marde talai bahalai mai duni malu baku malu monu baku dalam rumah sira tu dama entau hau sinti hau ne konsensi rasik ma kau na fatin hanuren to agora hau mai hanuren Anastasia dedica nia ang dan manorin voluntário e tinan sanulu ni larang maya subsídio rumah ni hetang mai be inan hotinan tolo nulo resine e espírito no vontade ho di serviço. E a história morok nebe Anastasia selhaluha pinta ona ihane fuang dan manoring naing nomos inang banyak uan sira tanda dedica amba serviço profissão dan manoring naing e tem que simo consequência lakong nia uan feto da lima onarang Estelina auxiliadora Bosco Casimiro. Tahun hau problema durante ne hau hasoro iha 2022 hau parto sau noang feto hau noang iku tahun hena ba hau mai ema ida to hare hau noang la iha tahun hau sa hau ne katua soan nia masanurin hoto nebe nia oras mos tam hoto da de tahun amina indra ne oras tabra tan hau mai dalam rumah laos dalam rumah dalam barak hau mai ku sau noang dalam rumah mai amne kolega sira profesor na ine sira sekolah inforde tambah sira mos ba lo completa sira nia estudo então sira sekolah neba dalam rumah mai sala rua hau tau hamutuk sambil han ku sau noang então nia neba sala ida dalam rumah 96 então ami tau hamutuk hau ko sau newan dalam rumah hau hakerek jis kon hau newan mas hau pasensia entan ho idane dalam rumah hau ko sau ne ita nudar feto kabah dalam rumah tahun dalam rumah hau fila hau buka kereta wan ida iha sina sira hau hola ida lore mai hau tau hau ne soren hanesane dalam rumah hau ko entan hau sinti kolen hau hatoban ni halima i hau hakerek i hau dalam rumah koos nya lori ba hamri ke estudante sira ididak ni let par podi atende tambah dalam barak alin sira balu hakere sidau katene entau ba dalam rumah sira bok malu entan hau persisa hamri klau ididak ni let par sira bele hak matek o sira bele hakere entau ni na ba dalam rumah netoba umai hatoba ni hau explica hotu hau sambil hare hau no mesnya mos atene tambah ni kondisi hau mesnya então ho idane hau hanurin ho situação nebe difícil mai hau Iha tinan rihon rua ron loresin rua Anastasia hasoro situação difícil ni larang Penhira equipa hosi Ministério Educação halo verificação dados para manoring naing voluntário sira atau for contrato no critério nebe manoring naing sira tem que cumprir maxira ne presença no pontualidade loron iha escola. Anastasia ne posição no dar cabe naing no inam ba uang naing lima iha obrigação no responsabilidade hodi tau matang bani oman sira. Mai be iha escola fating ne haknar ang no dar manoring voluntária e amos responsabilidade label abandona durante sira no processo aprendizagem. Também Anastasia decide hodikous no lori ne bebê feto Estelina ne beni foi halo fulan rua ba escola fating ni hanoring. Mas que decisão ne contra tebes ho sentimento no dar inan laia dalam seluk ne hili tamba iha uma laia ema ruma atau haresira ne bebê feto ne. Loron iha horas escola niang bebê Estelina toba iha ni bersu fating hamaluk ne inang Anastasia hanoring ia salah larang durante tinang ida ho balu. Hafoi ne moras semana balung date nia hakotu is. Depois usi inspektor siratun mai
A senhora Cesarina agora nia sai faleone ia município nia mai rasik dere oda matan nia mai husita bot inan amang ka profesor tan hau bahasuru nia oda matan hau bondia nia hau kuliah nia hau nudar profesor voluntari. Depois dari itabot nia wan hau dan nia hau nia wan entau hau dan itabot beli itabahasur itabot nia sefi entau ami ba kantor bahasura nia sefi sesante agora nia ami nia koordinador sesante husi be mentor inspektor dean itabot hau nudar ema umano idamos hau are itabot hau sente. Depois nia dehan nia menu itabot bele atende itabot ni wan hare e depois horas ansada desa itabot hare itabot ni wan foham forisot itabot bele halai mai asina e depois bele fila hare wan tambah iha momento na bane iha verificação dados na manas tiona então to ikus senhora Cesarina dehan itabot la sai husi sekolah ami lah sai itabot na be itabot na fatin hene kari kusi edukasaun tun mai itabot sefe kuliah maksira la fiar então itabot telefon hau mai kuliah diretamente ao sir então ho idane hotu e depois sa hau han sabe iha sentimento então tambah iha na bane verificação na masa se mai sira tun mai então hau la iha or sida hau la hau na narana la iha may be hau na fatin esforço hau na fatin mai lori hau noan to hau noan fila então hau mai depois to ikus ami verificação narana sai duni sai take município hau bahare duni hau na nara sai hau akere tia e depois atus publik sai pa jornal da republik hau na nara la sai may be hau na kolega sira ne be maknara sai ne sira na insanulu ami hene voluntari primeiro makhau ne hau mesak makihane depois ma kolega na intolo mai hamutu ko hau então nia phone sira foi na dau sira be nara sai na insanulu ne sira nunca atu hanore ni escola EBF 12 de outubro tasitul foi na dau nara ne sai makau foi hare sira tama mai atu hanore katak sira ne profesor mai be durante ne hau nunca hare sira. Anastasia hetan rahun ak dobro e a família lá com a sira ne wan feto ida e a fatin ni haknar an no tuir mai la hetan contrato se Ministério Educação. Tamala preenche requisitos, no neto agora continua o serviço voluntária. E a sentimento triste não la satisfaz a realidade que acontece, o fuam brani no fuam bot dedica-nia an no esforço tebes atu hetan estatuto no darmanoring nain na beia reconhecimento do Ministério Educação. Mas be idane lá acontece, pelo contrário, ni lá com o anfeto ida no la hetan reconhecimento no darmanoring nain tambah la qualificada. Au sinti stress tambah no ana la kon tande tatu voluntário fatin idane. May be to iko saula iha direito atu hetan idane may be sira nebe mak iha uma de sira ba escola remata sira ni escola may sira maketan fila fali direito idane. Depois halo de aminia borto aminia exesante ne bolo ami dan ita mutu tengke tau itania itania deklarasyon tengke tau 2018 awanuin ho idane maknia kuliansa ne para fote ami otu may beto ikus amina hau rasik la iha direto may be sira ne be maknia bolo det may telefon det may sira maketan fali direto ida hau durante teru sa mutu konia nia haruka hau ba may prensi dan prensa salah nesane may be hau maklahetan kan direto may be sira ne be maknia bolo det may nia sira maketan direto may be nia nungko sinti kata kau teru suneti nambara o hau no eksesante mi atene kata kau luri hanoan mai sekolah dalam rumah salah ruan ni haru kau tama hotu mai be
toi ku sa makla iha direto ma ema ida nebe mak nia bolo det mai sira maketan direto mai be hau durante sacrifice kaunan hamutu kaunoan to hau newan fila hau la iha direto. Hau suba educação, o Ministério da Educação bele ajuda, hareto kami ida be voluntário leor ida ne ami ho ijazah SMA sekundaria sirene bele resolve neti kami ne problema ida ne tambah ami emre tinambarak sacrifice kami ne ani ha sekolah ebe fidozi do. Anastasia Oki iha mosni kabeng lebe uma corresponsabilidade toma que tão mata a família dani, mas que condições no problema eu investir só. Anastasia Oki honi kabeng Claudino Casimiro hahu forma família iha tinan riun rua sanul resintolu no ia oang 95 manetolu fetor rua. Claudino Casimiro mos hanesang menorinai ida iha ensino secundário 4 de setembro hanesang mosefi família. Nia lá espera situação nebela acontece ba nia família. Nebe hakane ek sirafuan. Também a responsabilidade no dar inang no ama ba wan sira esforço de luta hadia economia família no garante wan sira nia futuro. No dar line, Claudino sempre suporta Anastasia. No nebela retan contrato com o Ministério da Educação no dar manoring na ida. Mas bem me hirakne se daug sai realidade. Sim, ainda nem há narinya kaven hau sentimento triste tambah lakon hamnya oan. Depois maka lakon falini na direito ida nebe ia escola no dar professora voluntário. Nebe ida ne makane sambuat tentação ida nebe ita halo mai be dalam rumah nia mai kuliah ne hau hanesane hau sentimento makas mai be hau fuaten. Ita bot la os ba atam ba ema ida ka ema rua ka ema saida mas ne atam ba nasaun o servi nasaun ida ne mak liderança mai kuliah dia kata ida ne decisão politika hanesane ita obedece porque ita hutu eleina okos ita hutu ya liderança ida nebe kair poder ne ita ia ni decisão nebe ita lihusi lei nebe ya nebe nya mai kuliah mo saudi ida ne la ya problema ida ne ministério makapara ita professor voluntário hutu ino mos contratado tu la os ema ida mak mahasa ita bot ka diretor makasa asai ka coordenador makasa ita bot tanto ida ne ita teki si uisa parita teki rezon mebe ida ne en geralmente ya diretor timor laran tomak ne ida ne problema ida nebe educação se asuru nebe uisa tu politika no meios nebe Ministério Sua Excelência Senhor Ministra Atubuka solução ne conforme vai a sirania lima ne professor sira nebe voluntário ne dedica na fatim sirania an Universidade Timorense ida uisa atu bele contribui para desenvolvimento nação timornia liusi educação capacidade ne na to no ituan mai be ida ne ma contribuição Universidade Timornia ta dumi tania o mai be tamba situação itania futuro nebe itamos contribuir na barahida ne ita tenki luta para ita atingi tania objetivo ko tine mehida nebe ita kara nebe akara kala koi dalam ikusida nebe saida makita tu uisa estado ne reconhece ita atu bela assina contrato netica uisa mai be na realidade la belia 2023 nebe verificação ne ba mai nia nara ne tamateona completa documentos ne hutuona atu publica nara la saina fatel ne ita ne ni a kronologia hau lahate ni tambah saida makane sane ne hau lahate ne fila ba escola coordenador inomos diretor central be 30 de agosto ma atene tambah lalak no isa makane aferkuane la ni narane la sai publicação de 2023 be seleção documentos ne liu mai be narane la sai hau lahate to hiloron ina ne politika fonida governação no governo ya politika fonida antane ita labele kriteria ni ita labele tamateona antane hakara-kara ko ite buka relasi. Além de né, íamos acompanhamento se professora Sira liga a jornada Hanorim professora Anastasia Niang.
Jesuína da Silva, hanesamos manoring naing e a escola refere, fossasin katak Anastasia e manebe magdedika nia antep tebes pa profissão manoring naing idane durante tinang sanolo. Nomos, lori nia oan mai acompanha nia hanoring dunia momento neba. Durante tinang barak nia hanoring hene. Amimos ko kolega sira ami acompanha nia mai hene nia lori nia oan. Dala ida nia lori nia oan, kele nia oan hanori sa salalaran, sinora ispitora, sinora Cesarina, ida neta mamai di hang orang tua, hanoi orang tua. Lebe mai khusus sefi nia rasik di hang senelai, hau laos orang tua, hau profesora mah hau hanorin, tambah emala iha heng hau nia oan, hau tengke lori hau nia oan, hau mai nebe. Ami profesor siri iha ne, ami akompanya, ami hatene muito bem, nia lori duni nia oan mai. Bersu man lori filafali. Nia lori nia bersu mai tau iha ne hatoba mak nia ba hanorin dala rumah nia kous nia oan iha salalaran nia hanorin tinam barak nia laran duni. Ami akompanya. O problema Anastasia Niang coordenadora ensino básico filial 12 de outubro Tacitolu, hateten, escola mos lataka dalam bamanoring naing Anastasia, para entidade sira for oportunidade para continuar a escola ho de retan grau licenciatura, tama durante ne Anastasia anesang elman bema voluntário tinang naruk nilaran. Oke sim, idane va no coordenador ne responsável toma ba professora Anastasia, também idane contra a lei. Mas bem nia amila obriga nia rasik mah karak serviço dunia, karak mai hanorin dunia. Idane kata bahau contra a lei. Mas bem ami mos lataka dalam banyak karak mai ajuda sekolah ne, ami sekolah nak loka banyak perniatu mai ajuda ne. Idane kata nia hadumi dunia profesional idane. Programa se Ministério da Educação liliusi MFRDP karek niha programa kono bene agradece se karek iha ami mos lataka dalang mos bela nak loka ba amne professor serve magdadau kune sir mai ho sirne level atau sirne educação be ke mi minim liliusi educação be secundária bele mos ami bela haruka sir pa tur kursu dane liliusi MFRDP ne. E sorin selo, história moris dane, dada moça atenção e mohotunia, o insato forranoin, conaba valoriza a contribuição manorin sirania e a processo de educação. Timor-Leste Coalition for Education, hanesa organização não governamental, Serviço de Controle de Educação em Timor-Leste, o Subministério de Educação atu valoriza e mehirak na bededica sirania amba profissão dar manorin, não precisa criar condição.
La urgência não é sempre a partidagem. Por exemplo, A dedicação durante tinang naruk na bela resposta, claro halone folak matek no moris e dúvida nelaran. Mas o espírito voluntarismo continua moris na fating, ato contribui para o processo de educação, lehusinia presença sem vencimento. Espera tempo ter mais sem oportunidade para manorinar ser roto na befoan toma para desenvolvimento da educação, pela retan ser ne direito no bela valoriza mosira ne dedicação roto. Equipa cobertura, GMN.